kažem, upravo zbog toga, zbog svega ono što se dešavalo 99. dakle sa NATO agresijom, ono što su radili 2008. Upravo je to razlog zašto zapadne države, politički zapad u cijelini, dakle bez da je u pitanju Evropska unija, Brisel ili Vašington, baš zbog toga da bi izbacili iz ruku i Moskve i Pekinga bilo kakvu argumentaciju vezano za njihove duple standarde i za kršenje međunarodnog prava, oni zbog toga toliko insistiraju da se Srbija odrekne Kosova i Metohije. Što briselskim, što ovim nekim ohridskim dogovorom, ali u svakom slučaju da Srbija sama odustane. Ako Srbija sama odustane od Kosova i Metohije, onda nema krivice. Onda smo oprali i 99. oprali smo 2008. Njihov strateški narativ zapadni je onda potpuno čist.